buku so go ka kreya o bereka batho o se no kola bohloko pelo ya gagwe o ne le pelo mpe a go no mo tlo yang gona so ga o le ngaka bereka setšhaba se fole batho ba tla ba leboga batho ba tla wa tsa motho o gona go tla ranga ka ke ne selo mara se ke ne le sona ke ne le ntšo la gore ke a leboga le ntšo lela le bula dimpho mo go wena a le swane le ntšo la gore ke tswa go jewa di 80,000 kae le re ke a leboga le go bulela dimpho le go bulela mahlatsi dilo tša gago di a loka di ba gabotse ngwaga dira di a rata a ba rate ba nyaka ga ba nyake e ba le believe ya gore dilo tšaka ngwaga o dilo tšaka di a loka ya maema go ile re o dutse mona o swere maphephe o swere di-degree o swere di-certificate o swere di-diploma o a bona gore ga o hirwe e tswa lesolo nyaka mo gongwe se ka no dula manawa ke nako gore bola khotsofatse rena re bone se re se phelelang re bone gore re ya kae modimo wa rena santse re mmone gore o gona dilo tša rena di loka di ba gabotse ka ge re na le tshepo ya gore dilo tša rena di tlo loka go ya le ka tumelo re ne le yona ya ka nnete re a leboga moroka re a leboga a re tshepe gore e se kgale bohlokaina ba rena ba tla tsena motheletši wa motse community radio gona fa le go 96.3 FM ke rata polelo ya moroka ge a re modimo ke kgale a thabiša kapa go kgotsofatša manaba jwale ye ke nako ya gore modimo jwale a kgotsofatše rena ene re go pule magagešo gore ge re bolela ka taba go phetha ditaelo re bolela ka taba ya thapelo batho ba swanetše ba tsebe gore even le manaba a gago dira le baloi ba go loyang le bona ba go kgopela go modimo ba botša modimo gore modimo jwale polane ya ka she ke nyaka gore kakapa a diragalle ke se ene modimo o kwa thapelo ya motho a e rapelang ka nnete modimo ga a ko motho a thapelo ya metlai jwale wena a o rapele tšatši le goreng wa rapela o kry-a o rapela pelo wa gago ga e mo thapelong ewe baloi ge ba rapela ba rapela ya batho ba le ba rapela gore o kry-e ba hlomogile pelo ya o kry-e ba hlomogile pelo motho wa ba tswele ke ke dintšhintšhi tša semoya gantse pelo ya gana ya gage ye ya ape boloi ke nngwe e leng gore motho o nosešwišiši boloi ke go tona naganela motho nto mpe go bua noso ya tseba go bua le boloi a thome gole so gore malome ka kampa ngwaga o I wish gore dilo tša batho ke batho gale ba dutse ya batho setšhaba sa borena ke galesela setšhaba sa borena ke galesela ke nako ya gore setšhaba sa ga borena bana modimo nka ba thabiše ya kore baloi ba tloga ba swa ba le go feta bona ge e le gore botse ba gore mona one business make sure ngwaga o e bereke go feta mengwaga yela ka mokana ya yona ya kampane mona o tlelelele bošego le mosagare o iphetele taelo bošego le mosagare o irapediše bošego le mosagare o iphasetse bošego le mosagare botša badimo ba geno ka business ye botša badimo ba geno gore o nyaka eng re ya straight go badimo ba ka ke nyaka tšhalete business se ke nyaka go bona e bereka tlogale go ba pota gore badimo ba ka ntebeleleng ntšhireletšeng
mona tshireletse gona re gona mo moroka re tlo go tshireletsa go bela mahlatse ba di ba go fetse ka moka tšeo di nyaka ke nako ya tswelopele ke nako ya phetogo godimo ga maphelo a rena ke nako ya gore boloi ka mogare ga tlhogo wa rena nke botse gore go buele mola re kgone go nyaka tswelopele malome ka kang ga e lore ga o le lesea rapela o diisitse monna o phetha ditaelo di gona tsa gore masea le gona fa se le santse le kry-a batho bao e le gore ba ka kgona go tla gore le rena re gola ba tla ba kgone gore ba re šireletse e le bana ba rena so lesea ga o sena bana ba gešo le phetela taelo mmereko o sona re go phetela taelo bolwetse ga bo le gona re go phetela taelo gore o fone so batho ba seke ba tagatelela ba nore modimo o tla bona modimo di yana o ne mathata a mantši malome kaka o ne mathata a mantši kudu di botsore ka awara ke batho ba ba kae ba ba marapelang ka awara modimo bona gore o bile botlhala a bona gore mo ke tlo goga boima e re ke ntšhe batho ba ba tla reng ga batho ba ba bajwa ba ya go modimo o ntšhitše ngaka tša setšo o ntšhitše ngaka tša sekgowa modimo o ntšhitše barui ba baprofeta a ntšha ditaelo ka go fapana ka tsona gore batho re seke ra malapisa re re ya go yana re ka nnete re ne le bothata jwale ka mokgwa e leng gore o ka gona motho o rapela nto nngwe le nngwe o rapela le e leng gore modimo o re file batho ba e leng gore ba ka tla ka di-solution tša mathata a rena Right, re le boga motseletšo motse community radio gona fa gona 96.3 FM a re tsetse mo tlhokaina ba rena ke mo ka re gone a go bona rena ka tswela pele jwa to MCRS 96.3 FM, your friend to rely on. Straight song. Di ka pwede win. Kung rekikacha ko yung pasa-pasa, pwede niya mancho. Garage doors ka 1,600 na, sliding doors ka 1,900 na. Kung may tribana, kapuhan na. Really check ko yung masangka ni Isabel. Para sa todo. Pasa-pasa. Pwede check ko. Kapag yung wardrobe yung puno ka 1,000. You're listening to MCRS 96.3 FM, your friend to rely on. Look,
ke mo tsheletso wa mmutse community radio gona fa le go 96.3 FM re di fela metsotsong le 10 go ikela go area le 10 10 minutes before the hour 10 o'clock nna ke nna mo mochamo wa ne ka kapa ya radio the pusherman ka kapa ya radio the facilitator la bodile le botsi mo re tsamaya go a le professor Maremi ngaka ya rona ya setso mo tsona ka le lefatsa la batla ra moshebo kgausule le tsamo a gomme a le go le ka kapa radio a rena le botlhoka ina bana ka fa go tswa lefatsa la azebediela ka gua ga madisha ditoro ka kapa gomme bana ba thatsa jele ka batho ka moka mo e le gore go ya ka taba tša bona ka kapa go na le dilo tše dingwe ga re bitse gore ke mathata e fela re bitse gore ke diseshamare kore ke ditaba tšeo di šago dihlong mo bana ka kapa badiba ba tlhalosa gabotse gore rangwane ya bona o hlokofetše gomme tata go bona o tsenetse lapa la morato wa gagwe o dula le mane ya gwe kapa o ratana le mane ya bona gomme mmago bana ba o sa phela ka kapa mo e le gore family kapa leloko la botate le bonagala le go bonagala le thekga taba ya tate ya go ratana le mosadi ya morato wa gagwe kudu ebile ka kapa ke batho ba go bonagalago kapa go bonagalago ba dipupile sehlopha go netefatša gore lapa le la tate ke lapa le letlagalago ke mathata ke lapa le e le gore le tshwanetse no sharakana kapa ba radio mohlomong ka baka la gore ba sa rate mama go bona kapa ba sa rate bona kapa mohlomong ba sa rate papa go bona re go le gore ge o dira diphoso go se ne motho wa go kgalemang ka mantswe a mangwe gore batho ba leng around wena ga ba go rate ka baka la gore ge ba go rata ba tshwanetse ba ganeng nnang ya basadi ba go botse gore seo se diragago ga se sona ebile o tlo sa re bolediše mara o ka bona batho ba go thekga bone ka diphoso o na o tsebe gore o phela ka gare ga dira o phela ka gare ga manaba ka kapa radio motho a go ratago o a ngweleletša motho a go ratago o go bontšha tsela ya nnete go sa kgathale gore e tlo go kweša fotlho kapa o tlo e ratana mara ge o ka bona o dia diphoso bophelong ba gago molekani wa gago ile tu girlfriend ya gago ile tu bagwera ba gago ba ile tu o nape o tsebe re o phela le bosaelantšhutu go a kgonagala ka kapa a radio gore o kry o ratana le motho gane o ratana le lena gago le le sa go ratele dilo tše botse o išetše dilo tše botse wena o ka gare ga marato wa ratana e fela o ratana le sera a jwale a tsebe ka mona letlakaleng la Dr. Maremi a re live on Facebook ka mona letlakaleng la pitšeng kgolo at MCRS re postile ka fo magane show ke gabotse a ge o ka tle wa re ge ba libarna ka fa ba fegolola seborala ka baka la gore ge le mampia ona a šile a lapile melala o theeletše gabotse ka tlhoafalo ka kapa o seke wa tle wa re ge o letša mogane wa analysa mathata a bona o mongwe ka kapa go analysa ke a ke motheletše o kgona go notsela ka kapa a re ewa kapa re a lekwa a ke re le re batho ba ba tswa ga madiša ditofa a ke re le re mmabona kana le re tata go bona go ratana le mosadi ya bonao a re nyake dilo tša mohuto ka kapa radio ge o tsena moyeng re fe mali a e leng gore a tla kgona go thuša lapa le a be a thuša le ba ba dutšeng gae ka baka la gore ka kapa ba gona batho ba ba ratanang le bana ba bo basadi ba bona ba gona batho ba ba ratanang le bana ba bona ba madi ba gona batho ba ba ratanang le di-step daughter tša bona dilo tšeo ka moka ga tsona di gona di a diragala ka magaeng ba di dutše ka di dula ba di fihlile ga ba nyake di tswela ka ntle jwale ge ba tlabe ba eletša batho ba
lona lapa leo le tlabe le letšega ke a namela ka gore yalo moroka baeti ba rena a šiba bona ba dutše gabotse ba dutše komana madula a bapile nkore ke no ba fa sebaka se nke ba no re tamiša fela madume fela bana bešo madume ga a je sa motho eno ba go no tamiša fela wa feta tamiša fela wa feta kgaetšedi ya ka kuane khubidi mola o ka re o tšhogile o se kwa tšhoga o bolela ka FM kgaetšedi ya ka madume ke ao Thobela le gona re gona le kae a wa re gona re a leboga nko iše mo go a tšhogile go kgaetšedi Thobela le gona rona ra lena a wa re gona re a leboga hle kgaetšedi ra lotša le gona rona ra a lena wa re gona wena o dumediša sebokgomo batho bo re a lotšha ke batho ba ka kua bo bokgomo ka kua kgaetšedi ya ka dumela Thobela o gona ngwanešo rona ra a lena wa re gona hle ya no lapa le le tloge le rwele makgarebe man tloge le rwele makgarebe moroka baiti ba rena šiba ngwanešo ba dumedišitše maduma a bona re a amogetše ka re ga sealemoya sa mmamoratho wa motse community radio a re ba leboge malome ka kapa ebile re boe re re ngwago moswa go bona ya ba balli ba rena ba mathomo ngwageng wo wa 2024 ya kore ba re bulela lenanego ngwageng mo mompsa ya le kae dikgaetšedi rona ba ra lena a wa nna re gona a gona molatofelo magagešo ke na le nneta gore bua le gona le ka napa la thoma la duotlolla a re tsebe gore di tšea ke mamo di tšea kofe ba di tla tšea kwa mmele wa prof wa mmele o mojwa ke re ba re bona rena re no ba bo moroka a re gona re a leboga hle kgaetšedi ya ka e re ntle le go no senya sebaka o ne o dumediša motheletše ke moka o nabe ka tšona se re se ratago kapa re se kgopelago go ba leka moka ge ba tlile ka fa mo re nyaka nnete fela wa bona mo radiong mo re nyaka nnete fela ene o bolokegile o šireletšegile o se ko a tšhaba go bolela nnete gore go tla diragala eng la mona monno la mola emeng o emetše gore ge le sa kwane lena o mong ga re ke itea o mong a sware letsogo a ba montšheka mo o katile lena ga a dutse mola mara ke ra gore le se ke la tšhoga ge le mmona o katile lena gore ge le fapana moo gape mathata ka ga ya fapantšha ge le fapana mooe a e tsene ka bogare a le la mole nnete fela ga re bolele batho ka maina ga re bolele difane tša batho ka mokgola ba le boditšeng ka gona lebaka la gore re tloge re nyaka gore motho a bolele nnete ke gore ge o e tla go eletšega ba go eletše ka maele a nnete ka baka la gore ge o ka se bolele nnete ba tlo go eletša ka maele a maka ene o ka se kry-e thušo re a kwana re a leboga kgaetšedi ya ka thapo ke tsona tšewe ke moka o nape o re soleletlhe ke re dumediša batheletši nna ke nna tlhokaina ke tswa sebidiela madiša ditoro rena re na mathata batheletši re mathata ka gae ga re kwane le papa rena re manaba le papa rena wa re belege re 8 ka gae mara re kwane le papa gore se ka ra kwana le papa rena o tsenetše magatšara ngwane mane so ra re ge re mmotša ka tabeo because a re sa le bana jalo ra dula le yena fase ra mmotša ra re tabe so a re e rate gobane o tlhokomeza mma rena lebile o dia gore rena se ka tlo re sa ya ga kokwa rena gobane kana ka moo ga mmane ke ga kokwa rena gantse ka ga kokwa rena sebela ga papa rena na re sa tsene ka baka la papa awa re ile ge re mmotša taba tšewe ebile re lla re tshwere meeting o ne le meloko le metswalle re tswa Gauteng tšatši leo ra fitlha ra tshwara meeting oo re tshwara meeting oo re bolela le yena a re gore na re fetola re mollela re ra go kgopela re kgopela lerato la gago re le bana ba gago re kgopela gore le ntwe o e diang e tlogele o loša family
a re botsa ga e le gore leno o tloga gauteng e le tlo nontelela mona bontate ba kgale ba le mo ba ile ba le ka go bolela le yena ba bang ba mo kgothatsa ba re watlhe nto o idiantlhe bana ba go llela tla wa senka re theeletše re le mathata ka kwa gae mma rena wa sokola kudu kore ge le ka mmona kore o fedile mma rena taba ya kgaetšadi e thomile neng ya mmane le papa gale rangwana a sa phele rangwana a sa phela rangwana o tlhokofetse a e tseba kokwa lena o sa phela aowa tate mogolo bana ba bangwe ba botate la ke borakgadi borangwane boramogolo ba bangwe ge ba le gona kapa bo malome a bona le borangwane a bona e tshwara jwang ba re bona ba le ka bolela le yena ga ba botša rena ba re bona ba le ka bolela le yena wa bapaleng o ka palela ke ngwana geno ga go palela mosontsho go yena ba kopanela kae mmane le tate ana kua gae ana kua kwa rena a kere a sa le go tlhola ka mola a sa le gona and then bana ba lapa lela ba dula malapeng a bona ke borakgadi borangwane papa go lena o ya ka mo lapeng gabo go ne le bana ba gabo a shera ka mora le makoti a ka moo a bone bana ba rangwane bana a o sa le ba bangwe ka mola ba tšwile malapa bona borangwane le borakgadi ba bangwe bana ba rangwane ke ba bagolo e ba swara jwang bona o ne o mongwe wa moshimane yena a senka kwana le yona le ga mjalo a kwane le yona wa ngwanenyana yena ba ema le bona mara ga mjalo jalo ka re fitšere o ile mara ba re gore wa go diela ba rena protection order gore a tlogele go tlatsela ka ntle le taba ya tate ya go dula le mmane mosadi ya moratho wa gagwe a mangwe a mathata a le lebagane go lona ka mogae ke a mafe a re ke le kisela ke le 8 ka gae bashimana ba babedi le banyana ba 6 manyana mo tee o yena ntšhitšwe magadi moshimanyana o mongwe yena o nyetše motšhatile wo a leng kgauswi le nna ba mo nyetše monna mo divorce nna ke firstborn ke le 50 years a ke le monna a ke le motse a ke bereki 20 years ka moka ke maketa ke bereki ke no ba le bana a ke na selo ke dutse le monna 15 years a founela basadi mo pele ga ka ra ke selo ke no ba ntho fela o nagana gore taba ya gore o seke wa ba le monna wena o nagana re tlhola ke go no bothata ka kwa gae ka re nna ga re tsamaya ba re botša gore family ya papa lena e thibetse matlhatsi a lena o ko mpotše mo mama taba ye ya rangwane ya papa go tsena ka gare ga lapa la rangwane go bana ba makgalabe ba papa go le 8 ya kere e le go ba ditše le 8 ka bone ba ba emang le papa papa o ile a idumela seroka ka phatla gore ke kwana le mmane go na le bohlatse bo le ileng la ba le bona bo bo tlogang bo netefatša gore nnete papa a ka ba e dira ntho papa ka tšatši lengwe mosadi o rangwane ile a tloga ya gauteng go papa ra kwa gore o gauteng go papa mma ka sa tsebe ra tloga nna re le gauteng ana mo ba leng gona ra tloga mo nna re tlogang gona ra tsamaya ra mo wena ra mo kereya e le gore kua papa o dula ga gage goba o hirile ka mo ba dula e be se ka gage ba hirile and then ge le kry-a mmane kua papa o ile go tlaiwang gore mmane a mo etele ga magoe papa seo ra go tšena mmane a noši papa ba rojeng ra mo tšhišiša mmane
rana e gona taba gore o ye go mosadi monna wa mosadi o mongwe mosadi a gona a re ke stop ra le go stop mara so tšo molaele o so tšo molaele mosadi a gago a stop o tlogile gae a ya magweng a ka ba ile matšatši a makae so fušo e be ke gore 2 weeks o a ile go stoka mara motlho mongwe a kry dilo tse ba ile go di stoka ba a sa di hwetse tše dintšha tsona ba re boa go sasa ga ya di se gona ba re boanenne wa ya salele mamolo wa bana ba gago wa re ke ya go mogala ba le e le gore ya papa kua magweng e jwang ke moete e tloga e le ntlo ya rumo tša go fapa tše di lebaneng RDP house thuru ka morago na dile šiba re emiša matsogo go ra gore go ne ntlo ba nyaka ngwe aowa nako tse re ya koo papa ba sa ka fleteng okay sa le RDP o ba se o dule kong be sa le rumewa mo fleteng go era gore ka mo le kry-ile ke mmane e be e le ka mo papa a robalang ka gona ebile a tlapela ka mo a apeela ka fao tate gore a re ga a tlotswa o tlhapile pele ga mmane o then o ba a sa rekiše man e ba maka ba sa rekiše motlhomongwe o be a nyaka go thopa kgwebonyana sa tla tsona dilo tse o no ile kua a ba a bua a sa swara selo ene moroka wa tsara bošaedi bo bogolo mo kikeng ka setšo taba ya go tsenelana e gona mara motho mogolo a tsene lelapa la o monnyane rangwane ge nkebe e le gore ene tate ge nkebe e le gore go tlhokofetse papa goba rangwane o be a ne le tetla ya gore a ye go tsenela lapa la abutage mara ka kwano e seng gore ra nonyonyo ba ba bonešetse yena e pala ka fa wa dia jwa taba ya go tsenela e gona mara ya gore papa o baki a tsenele lapa le lennyane setšo se a e gana ga e gona wa bona malome kapa ge re bolela ka taba ye ya go tsenela re bolela ka taba ye nngwe thata e nyakang batho ba tseba setšo o ka se tsenele lapa la rangwane a sa le gona o le ramogolo lapa la ramogolo le tsenela ke rangwane fela ge ramogolo a robetse kgale be ba e bereka gore ge re kwa bo mogalape ge be ba bona gore o ka re monna wa borena o palela ko gore thari yata ya gana gore go ile kua ba tsentšha mothomale e ba fale mara ka ditumelelano jwale ye ya go swana le ye ya ga bosesi ga e kgonagale ramogolo a ka se tsene ka lapeng la rangwane ebile rangwane a sa phele le ge rangwane a robetse ramogolo ga a tsenele mmane rangwane o tsenela mmamogolo fela seo re se dirang ba re ka ditlhobolo ba tšegopupu mmane a fa wa nyakang a motsenela a o ikgethedi ka gore ge re ka ikgethela re tla bolaya basadi ba boa uti ya rena re nyaka go tsena jwale ke phoso ntho e leng gore gona ge e le gore tate wa iria se re tshwanetseng go se ria malome ka kapa potšišo ke gore na le kgaetšedi tšaka lena ka gore tabaši le be le mmile gore batho taba e ya tate le mmane re e bereke jwang le nyaka thušo ya go ba kgaogantšha le nyaka thušo ya gore tate sa gagabo le nyaka thušo ya gore lena wela ka dikgaetšedi pele ka gae go tle go loke ya go loka ke bona ya mathata ka gae ke a e bona re ne le ntshetsereši ya gore tate ke motho wa kwanang le mmane jwale re tshwanetse re kwe tate gore na yena taba e wa e tsebana ya re ka ya go tate ge
re bolela le lena mosegare kgaitsedi yaka o bontšhe ke taba ya go se fetse sekolo ka gae wa bontšha taba ya bana ke bolebile o tlo gore ngwago mongwe le o mongwe go ba le ngwana ka mo e fela bo papa go bana ba bontšha ba sa kgone go tšea maikarabelo nke ona bana be ka yone selong se ba sa le ka go fonna tata go fa bana ba rena ba belega ba tshula bana ba banyana bashimane bona ke torong o mongwe ke bolela ka se sebaka ka torong o dirile o bolai o bolaile motho ko sekolong e le ngwana sekolo le ngwana sekolo a molaya a šomiša eng motlho mongwe pako e be e le eng enene le e feditse jwang le batswadi ba ngwana o a tlhokofetseng ngwana a tlhokofetseng o ba bulao okay o ka re se ka monka mara o wa rena a sa bobile mara reporter matitshiri so matitshiri ke bona ba la tawa ba re yena ba re wena to la tudia o fela tsa tsile o ka re wa go rena a ngwana mo tshopoto ntse ba practice lo la malada mo mola a tlhatlha mo ana mo pele ga class then o la wa ge go sasa a tlatlana go tšwa o la ka class nga patlame a motho le feditse jwang le batswadi ba o a tlhokofetsego tsopela tshwarelo yena ngwana a sa tlhokofala same time ye sepetlele fefetse mo 2 weeks yena ngwana o ba ye sepetlele ya go mmona ra kgopela tshwarelo na unfortunately tabeng ya ke nyaka go tsena mo ya rangwane mathata ka gae yeo ke di lokiša mogala bo ke nyaka go bontšha bana bešo gore ge motho a tsena sekolo gore o a fetša goba ga a fetše ke choice ya motho go belega bana ke choice ya motho re ka se ba le ka tlhakoreng la metlhako and motlho mongwe gore o dule le kaka a go fe ngwana o dule le moremi a go botse gore go bontšha gore wa nthata mphe ngwana o dule le malapela le yena raua ke monna mphe ngwana e go kgaetsedi yaka ke choice ya gago nke ke dumela gore re bale le gore re bale ka gare ga mathata a batho ba bona mo bophelong ngwana ke go tsena sekolo ge o feila sekolo gapeletša o be o phase ka mara ba go kgorometse go pala kwa go metrika gore go metrika a bone magorometšana mara ya gore ke tla re ke a feila ke feitše gabedi and then ke sale ka go grade 9 ke sale ka go grade 10 mme ke a tlogela then go tlogela o diang o dula kae o bereka kae ke choice ya motho eo and taba ye mo dirediong ge re motivate batho prof re bolela gantši bana ba rena ditleliniki di gona dikgotlopo di gona na ge lebelega ka mola le bona le maemo a ka mogae a sa tsamaye gabotse le nagana go tshwanetse go berekege jwang maloba be ke sa bola ka yona tabe prof kere bana ba rena re šitela batswadi ba rena re se aware gonbele o ka senya ke gore motswadi a gago ga godiše wena o be le ngwana a godiše ngwana a gago o be le setlogolo a godiše wena a godiše wena a godiše o le setlogolo a godiše wena a godiše le mmago le sala ka lapeng le le teng ka moka gomme wena mo wena go tswele batho ba bararo ba noši ene ga o bereke gape batho go ne dilo tse dingwe ba swantse ba di tsebe ene ke nyaka gono le botša nnete ne yeo le ge le ka re le fa mogala bo task a gone ntho a ka e dirang
ya gore bana ba belega thata ye wa gore ntwa ka idira gore a ke go le botsa maka ya gore bana ba lena ba tlogela dikolo and then ba khatla ke ba dutse gae ba khatla ke ba ya go dula masoganeng a gore ntwa ka idira because ke choice ya bana ba lena mara tše a ka le thušang ka tsona ke nang le bonnete ba tsona ke tša gore mo matlatsi a lena a bipegileng gona ba tswaletseng gona ba thibileng gona o tloa bula yeo ke sure yeo ke ne bonnete ba yona 100%. ge e ka ba kgaitsedi aka o na le 50 years o sa bola go nne le gore wa tsa o mo botsukudu go ka hloka monna you so beautiful wa tsa go ka hloka monna o mo motho mo botsukudu ba tsomoleng so wa khonagala gore monna a ka be a le gona mara ka baka la dilo tša batho mohlomongwe le badimo ba beile lepheko fela la gore go se ke go a diragala selo o ka se dule le monna 50 a palela le ko go kokota a e kgonege taba eo so tšeo ke tše ke leng sure go tsona gore o tlo tsena go tsona ene o tlo di kgona and then le tabeng yang ya go no le thuša ga botse ka maele gore go swantse go diragaleng gape tate ge ka ba taba eo wa e dira re tlo mmontšha diphoso tša gage mo re swana le legodimong re bolela dinnete fela re botša batho dinnete ge e ka ba wa e dira ka nnete tate re tlo mmotša ene o tlo rekwa go no ra ka se rekwe o nyaka go bolela kgaetsedi nko mo fela kopelwa ka mo ke nna o ke ngwaletšeng okay ke bolela gore nna ke na le molekane ke le molekane re na le ngwaga le dikgwedi ka moka re sa kopane mapele le bolela ka eng ka foutela aowa re dula go tee ka motseng wa rena mara re palela gore re kopane ka mapaeng le diaki ke ntho e nna bamphakeding yona dia gore o diagaleng gore ba tsamaiša le tokološi a mmile ya nrobala and-ene e nrobala a ke dume monna nna ke no dika ke le shapo a thoma re wa ntshwarele a ke nyake a ke dumele gore a ntshwara ga o kgone go sacrifice gore ke apalele le go pretenda gape monna ga go tlo go hlala we ke apalele le go pretenda sa le ra leka wa no senyega gare le ena a fila ka mogolong a mmela motjare sa daka swantse go mana thuso ka sekolo ka mpoko because kwa ka mogolong a mmele re rana la mo sa le ke ya maema ka thuso ya pa ene no go ntwe ya ntsa mama marate ya ba ba tšhe se se ka bula mautuso ke go ka re mo wa swenya ka bula mautu e fete ya tšhela morago mara ke e go ka mo le ntwe ya go phela kana go go tša ka gana ga mololo no di ka ba ja ke bola ka mautu ana la ke bola ka mautu di ka ba ja gore a bophelo ba ka tsamaya ga botse ntwe mo mo ke ke ja mpa she mo mo ke ke ja ntwe mo na wa ba jwa ntšhono nne so wena ya ba ke bolwetse tšefela ke kgopela go botšiša ntho nngwe ga e mo molaong nna ke kgopela go botšiša o ne bothata ba go panela digwara le monna gago mohlomongwe ge e kaba o ile wa no kgonanyana ka ntle wa no kopana le kakapa go kgona go berekega a sa ka ile ka o ka senke wa ile ka ngwane gore ke monna o se ka ba ke ke bona monna a ke le mai ka mo gae ga bolena ntwe e hlakiša wena o mmoši go ba ile trafile ka kudu tlhatlhaša na mara le bona ba na le ke batho phetolela so ya no a ya pa ya sia because I said ka go go na tu ba go go ke bolele ke o pusha go bontsha gore wa itse sometimes ke lo ra ke di ba gore ke lo ra ke di motho mo mara tshwese motho ya ntshwenya ya go tsenya kgaitsedi yaka ngwanesho nna ya ntshwenya marita ka moraga nako okay
ai nambe e le strong yana mare tla ka moragana e le gore ntwe e le tshwenya ge le robetse ka mogae goba le ge le robetse ka thoko maybe meleko le metswaleleng bathong ba lena jwale jwale nna e robetse ka gae mo re dulang moroka nkore ke tla ka mo wena ka mo mathatashi ya monna geso bona malome ka kapa ge re bolela ka thokolosi e dula gabotse ka gare ga relationship ye e seneng thobalano thokolosi setlhare sa ona sa ka mathomo ke thobalano ge monna le mosadi ba phela ba tsenela thobalano o dile ba nyalane thokolosi a e dule go bona because thokolosi e tlwaile mosadi wa a robalwang ene o ka bolela wa last ke le ka posta ko Facebook ka re tokoloshi ene le gone le molekane gantši e nyaka go thaketša molekane wa gago before yena a tlo go tsena e go tsena pele re ne le mma gore na mo moyeng ya pele re ka tšea mama ke nyaka go lokiša taba ya mama ya gore ga ana maikutlo maikutlo mama a gona gore maikutlo a be gona sa mathomo o swanetse o phethe ditaele sa bobedi wena le monna wa gago le swanetse le ithute go ralokišana ge o le monna o swanetse o ithute go ralokiša mosadi wa gago gore a kgone go thušega o sebe wa robala le ena le ka se dule o re ne nako ka lene ngwaga okay wena le yena ga le kgwathane ga le ralokišane le re ka ra kgwathana go no felela mo a thoma re ba redi amle go no fela because yena tla ba kwa sa se bua o ka botse go ne ntongwe o no se ga botse mo go wena ka re shetse robedi le monna amela a fitlhile ka ra se se gore se nganyana wa tsere ke nyaka go kwešiša lebaka la gore go ne go se kgotsofale ge monna a robetse le mosadi go ne le gore ge monna a kgwatha ke mosadi wa gage o kry mosadi wa fela pele taba ye e riega gabedi e ne go hlola ke badimo e ne go hlola ke thokolosi motho a leng badimo a nyake monna gausi le ena kudu ge modimo a mo tshwereng e le monna a nyaka gore a ye go pheta se ka lebaka la gore monna a sa nyake go bona o elwa le tšhilafalo mo wena tokološi e tsenela mosadi we e leng gore ga a robalane e bereka mmereko wa monna mosadi gantši o thapa too much potšišoši nna wena le monna wa gago ga le kgone go ralokišana mo e leng gore ntle le gore robalane a o kgone gore le ka kgotsofatšana ntle le gore le robalane le ba babedi fela na wena le monna gago le hloka ditaelo le hloka go kry-a batho ba go ruta batho ka papadi ya ka gare ga kamora go na le ba malome ka kapa mo lefatshe le ba phelang ka go ruta batho kudu ka thobalano go na le batho ba go se tsebe thobalano ene ba swanetse ba iamogele ntho eo mosadi malome ka kapa monna o kgona go mo kgotsofatša ka go mmapadiša fela ntle le gore a robale le yena tokolosi e ngaša ke go bona mosadi a thušegile yona e se fitlha go yena mosadi wa tsenelang thobalano ka metlha le ka matšatši tokolosi ga e mo etele gobane ga e ya go yena e kry-a e le gore se se nyakang ba šetše ba dirile e ya ngala monna wa gago e ne bokotsi taba e ka gare gobane o ka mogela o ka tloga kwa go sasa monna gago a re ke nyala mosadi ya bobedi tlore o ka se
a go swanela ka ya gore ipa ka ntle gobane basadi le gone gotlelela nna banna re a pallo so mo mama re santse re safe le lenyalo la gago ke go botse gore ka motho a ka sana le mathata a bolele go na le batho ba specializang ka mathata a go swana le dithobalano le tlo romela go bona taba mokuto ye nngwe e khosang ke lebaka la go no phela le kwatela le ka gae thobalano mama e nyaka motho e leng gore o mo lethabong ile ka bolela le ntse le ngwe malome ka kare wa tswa mo kweding o ka no tepela le tšatši le tela go tsena la thobalano la ya go tsena thobalano la tla ka thobalano gona le gore ka mera ka matšatši gore ke tsene thobalano le mosadi e le ge nente o e dira le yena so ka ga thobalano go nyaka ntho re bitšela go khotsofatsana ithute go khotsofatsa mosadi ene go nyaka ga polelo na wa khotsofala na nna ke thusa ka pela ke monna wena mosadi wa thusa kana so tokolo shilo e tlosha mama thobalano ka gare ga lapa la gago e tlo ba go wena le monna wa gago le hloka go kreya thuso lapa la baswa le seneng thobalano ka gare bile go fela ngwaga go ra re le rato le fedile le shetse ka khotlello le sala ba banyane go dula ka khotlello ka gare ga khotlello go ne le diphoso go tsena banna ba le ba ba bitsang gore ke bo cheating o mongwe o thoma go tshwara tsela ya ka thoko ene monna ga go ga karare wa tswa gahlana le ma 2000 a ka se tlhwasa boa o tlo mmitsa ka dihlare o tlo re berekisa tek o fela re motho la gagwe a ba bapale bana ba ka montle ga ba bapale ba kreya monna ba mo kreile ba lebeletse lenyalo so monna wala mama o hloka thuso ya ka pela le wena o hloka thuso ya ka pela gore nke ba le mo nto wa rinya ke mo go wena koko ka e mo malome ka kapa ya sesi o ne na ka kakang o dula le monna gago more than 15 years mengwage ka moka be nno be lentšhe le gabotse le na le bana ba bararo ya motseletšo motseletšo radio na gona fa 96.3 FM re na le mama mo moyemo e le go mmago balipana ba ba le mo mama gore na le gona hello le na le 15 years ka moka le mmogo la boa la ba le ngwaga le dikgwedi le sa kopane go tloga o sa thoma go kopana le monna gago go fitla mo thomileng go ba le mathata gona gore o sa ba le takatso fo yena dilo ka moka di le gabotse o be o kgotsofala o se le molato re na le mama borena mo moyeng mama borena re le amogela motse community radio le gona mama borena le gona hello le gona mama borena re le dumediša re le amogela ke nna boromotšha mabubang ke nna ka kapa
lenane go nna tšintše kgolo ka motse community radio re na le barwedi ba lena fa ba ile gore ba tlile mo ka baka la mathata a ka mo lapeng dilo tše ba go balla ka tsona ebile go ga go di ba tshwenya kudu ke taba ya mogala ba lena gore ba re o ratana le mosadi wa moratwa wa gage e le go mmane ya bana ba gago wa itse ba taba e mma gore na taba e le a itse ba le go diragala eng le ebile jwang ka botse le ebile jwang mma gore na re bušiša gore taba ya mogala ba lena le mmane ya bana ba lena le itsebile neng le gona le itseba ge go diragala eng le e bole ka eng gore taba e ka nnete ke yona ya phela o dula kua ga gago e napile ke le botiša gore wa ya dula ga gago o reng gore ga a dule ga gago e napile o re a se gona ka gae o ba le kae jwale nkane a kgetha go dula ga gago a ne le motse le ile la leka go boledišana le mmane ya bana ba lena ga senke ka morago gore le sole gore a ka be a ratana le molena wa lena mmane ya bana ba lena ka mo gae mohlomongwe ka bogadi ba lena ga bomonna wo le kgonne go bolela le mang ka yona taba e sorry o ra ngwane ya bona o be a sa phela ka nako eo o mongwe e napile yena o ile a dirang kapa a re go lena ga le fetola o le yena ga e rate taba e ntle le gore mogalabe wa ga o dula ga gabo mma gore ke eng ntwe le ka re botsang yona e leng gore motho mongwe le wa letšeng mo jwale a ka kgona go bona gore ka nnete mogalabe o ratana le bana ba lena ba le ka moka mmagore taba ye ka moka yona ya gore mogala ba lena a fetse nako ntši a le kua ga gago a fetse nako ntši a ne le mmane ya bana ba lena a mo rekela dijo mmane ya bana ba lena a mo hlatsetša dilo ka moka tsona e le swara jwang e le swara gampe le duma o ka re o ka diragala eng ka taba ye ka moka ga lena mmagorena ba kgaogane a ke tsebe moroka mohlomongwe ka ba le thušo e kapa tšepedi nna ke feditše koko tshobela le kae re gona le bolela le ngaka moremi akere taba e ya mogalabe ka mokgwa e leng ka gona koko le la ka go bitša o mmane ya bana la bolela le yena la leka go mo lemoša maikutlo a lena ka mogolo kwang ka gona mabapi le tabeng ya bošaedi bo a le rielang bona a sanka la bolela le yena mogalabe ge le mmotšiša taba ye wa e gana wa e dumela o reng ka yona a gona bohlatsinyana bo boleng gona ba go netefatša gore nnete taba ye wa e dira
angere ka o re ko mo track o mo diela ntong le mo ka laki se ene ga ne bana kowe ma a gona bana ba bang ba ileng ba gona kowe ka morago ga ge rangwane a šitše a robetše ba re no mo dia ba sa pila o tate o ne le ngwana le mmane o dumetše gore ke wa gage o mo bolela ka mo ntle le rena re ya mmona la nkere go nna ga dumile kgaetšedi tša ka swara bjalo koko tate o dumetše gore o ne le ngwana le mmane dikgaetšedi aowa yena a dumele mara lena le re jalo le batho ba re ya no a re tlogeleng ya batho ke re boleng ka le re sowe ntwe e tlogang e le dira gore le be le bonnete ba gore ngwana ngwana wa kalakalaramone kwa tata go lena ke aowa le yena ile a bolela thego a go lokile ngwaneso wa tseba re ntwe ke nyakang boišeko gore lena ntwe e dirang gore le nagane gore ngwana wa mmane kwa papa go le ke eng ao bentse re tseba ke re bentse re tseba o robala le yena so ngwana wa rangwane o mogolo a se kgale o moditse gore o ke ngwana gage o mongwe wa borara ke ngwana wa papa ngwana ra mogolo mapele ka ka kwetša wan dinomoro tša tate ke nana ba na le tsona di gona le mo tsebišitša tate re tlo bolela le yena tšatšing le bošegong ka bana mathata nkono re gannyane malome ka kapa swarang ka manyane nko swara la tseba dilo tša mohuto ke gantše mara orale no le rena ka borena gore re bile maši
ka nnete tate re mo kereile tate o botša potšišo ye re botsišitšego gore ganeng bana bao le ba re ke ratana le mane ya bona na ba mpone na tate le gona kere ntle le gore ba ka be ba le bone ba ka se ba le bona ke nnete taba ye goba a se nnete tate o ga e gona ge re botšiša gorena nka nne nagana gore e ka ba nnete taba ye ba re tate ka gae ga a sa reka tša go ja o reka ga mmane tate o phela ga mmane o robala ga mmane ganeng ga mmane o robala le mang ka gore mosadi ya gage o gona ka gae re le bona moshiba re ne le bona shiba ke sebakana re ikereile jwale le go nne nke re tšee taba ye ka baka la gore bana ba ba kwagala o ka re e ba tshwenya kudu ebile e ya male maphelo a bona ba le theeleditše jwale a sa ba bolela gore re se re metšhila kgopela na leswarelo mme ba le photsetša gona o mogololo o e boletše mara nko batamele le mokgaetšedi nko batamele tate o re le kgopela ditshwarelo tate o be a le fošeditše ka eng lela le dirileng tate a le dirile eng ge le šale la kgopelana ditshwarelo la moswarela le sa sabe diphoso tšeo ke mang a ile la bolela so na ra tlatla ra bolela le bana ba ga re bolela ra fotsofale re dumile go ntsha maikutlo re bolelele dilo tša rena gore re fotsofale tate ba bolela motswadi gore le ba beile fase la kgopela tshwarelo go bona ka gare ka diphoso ka moka ga tsona tše mohlomongwe le ba le baetse go tsona le be le bolela le kae ya mmane ga le tsebe ya mmane mara ya itseba gore ba e bolela ka gae gobane ke gona mothoma go ekwa le kgono e tlo e bolela ka gae taba ya gago le mmane goba lethoma go ekwa le kgono lena lena papa a nke le robala kua ga mmane ngaka moremesupa tate mogolo le kae tate mogolo le kae tate mogolo re gona la kamoreng tswa ka moka matlala ra moshibo ke ile ge ke kwa taba ye ya bana ka re taba ye a go kgonagale gore re seke ra kwa motswadi ka bo yena gore o e karabela a reng dikgaetšedi tša ka tatešo le re wa le kgopiša o ba ga mmane tate o re taba yeo ga e gona ande tate o re o dutše fase le lena o le kgopetše ditshwarelo a re bana ba ka ke kgopela re swarelaneng lena le ile le moswaretše akere le ile le moswaretše dikgaetšedi
ba boletše jalo dikgaetšedi le swaretse tate nna re se gona dikgaetšedi rena be re le gona re boletše ka mokgong a ke le botšela mmana o ke tata go lena ene e leng tata go lena ke motho o godile o le godišitše mogalabo ke kgopela gore le mmotšeng e nnete ge le moswarela le moswareleng ka nnete ene ge le sa moswarele le mmotšeng tate gore ga re go swarele a na le swaretše tate na aowa a kere ba be ba se gona ba be ba se gona tate go ra gore ga a kgopela tshwarelo be le wena le ba bangwe le e feditše ka goreng ge le be le bolela le tate rena ga re bolela mola re ile re mo tshwaretše mara ge re thoma go dula fase re nagana ra re mare bjalo re mo tshwarela bjang gola re sa tsebe gore na re dielane diphošo eng lena ge le nagana gore tate o be a kgopela tshwarelo godimo ga eng le eng le eng tategolo ge le kgopelana ditshwarelo ba boditše gore o kgopela ditshwarelo mabapi le Tobe. a re re kgopela re se ke ra tlhalosa diphoso tsa rena ka le tlo tša nako e telele aga tša go tseba gore ke tše diše tše le bona ba di dileng nna ke le go kgobokantšha diphoso tsa ka ke kgopela tshwarelo mo ke le kgošitše gona ba re papa re go swaretse le rena re kgopela tshwarelo mo re go kgošeditšeng then ya ba jalo le batswadi banna ba gaso ge le ka bona gore bana batho ba jale ba bodisitše jwa mare nto e nteng yona ga fela e le gore ba sa le motlhaleng wa gore ga re tshwarelane gore e tlo no phela ka gore jalo ke lle ka bona go modimo ankere gore ba ntshwenya tate ba ya ntshwenya bana ba bua tša botse ba ba tše ntlo ba ya ntshwenya jalo tate gantši ge motho a kgopela tshwarelo mo bathong ga go le motho a ka kgopelang tshwarelo bathong a sa bone diphoso tša gagwe ene ke gabotse gore ge o kgopela motho tshwarelo o mmotse gore ke kgopela gore o ntshwarele ka gore nako ela maybe ka buia goba ka go dira sa gore ke tipona phoso ka baka ka se dirile ge le be le kgopela bana ba ke tshwarelo mara le re ga le kgone go ba botsa gore le kgopela tshwarelo godimo ga eng ke nagana gore le nna ga ke kwešiše gabotse gore ge motho a kgopela tshwarelo a sa bolele gore o dirile eng then ke ba le bothata ka gore tshwarelo e swanetse tsamaye le molato wa yona jwale lena le no re bana ba re a re swarelane re ra bolela gore swarelana godimo ga eng ke nokwa e sa dile gabotse mo e leng gore le motswadi ya bona le be le right kudu gore le ba botse phoso tša bona bana ba ka le go khopisa ka 1335 ene le bona le ba se sebaka gore ba le botse gore le ba go khopitše ditla kae and then le go pela nne ditshwarelo go jwale nka se re wena ka no tshwarele ke sa bole gore na o dileng ka bona o sa tsena go dileng ene go jwale le re ge ba sa le tshwarele le tla dula go le ka mogoe la batlale ya go modimo ka balalela go modimo kwa e sale lentšu la go hlola bana mathata mola bana ba babele ba tshwanetse ba le tlhokomele ba le bolokego sasa bana baki jwale le ka no bolela motswadi Okay. Di be di ka tlharetše
Okay. tate mogolo wena le koko le kwane gore le swarelane bana ba tate mogolo e no re tshwarelwa motho mogolo malome ka kapa go boima o le tate o no re bana ba ka ke rile phoso ka sa gore mara ke tshwanelo sa ntse gore ke rile phoso ke boletse le wena maubane ka mogo go sa nyakegeng ke kgopela tshwarelo lena le bona bana ba le ba phošeditše kae tate mogolo Anke re polela bana re tloela go ja kwa geno. o lena le bona le ba phošeditše ka go ya go ja kua ga geno Re ke ja kua e le ge ke kwatile ankere. be ba sa go solele ka mo gae A gona le ditlhare. go Ga gona re a go ntho nka e jang sentse ke sephetho sa gore ke wa kuša botlhoko ke je kua se ka ja ka mo. Ka ra ba bolele netana tlhadile ke tša eng. O feletse bile tlo beya meeting. Then bana ba etla marena ke sa tsona ba bitse ke mang. alright jwale tabaši tate mogolo bana ba ga go šiba ka mo lo tša bona a di loke a di sepele gabotse manyalo a bona ga a loke ba nne le bana ba kgobokana ka gae wa ba bona le wena ga ba kgahle ke ne nneta gore go bontšha gore ka gare ga lapa go nyakega thušo go nyakega thušo godimo ga bana ba Thušo. dikgaetšedi Mare thušo gape yona ga botse-botsene ba ge nna ke be ke re swarelane dipelo ke tše ditšweu dilo di tlo loka ka re swarelane mare re thoma ka boswa ke yona thušo ya mathomo ya go kgopelana ditshwarelo dikgaetšedi tša ka tate o le kgopišitše kang papa o re kgopiše ka gona o ratana le mmane ke yone kore ke mo di mathata a thomileng gona ke ba thomile gona mathata ka gae gore o ratana le mmane ke mo go thoma go ba tlhakatlhakana a tlhora sa kwana ande ra mmotsa ga botsa re papa as long o sa ratana le mmane ga go nento e tlo lokang mama a šilo ena o tlhalositse wa itse ba le yone le mathapele ka no mo founeng le ena wa itse tate mogolo ge taba ye ya gore ba re wena o itulela le mmane bothata ba bana šibu a ba ne bohlatse ga sebe ba hwetša bohlatse kore wa bona malome ka kapa a re ne bohlatse prof koko mowe o boletse gore tate o ne le go robala ga mmane jwale potšišo ke gore kua ke ga ga boa ke morago wa go tlhokofetse o dula mosadi wa morago wa gage ga a robala kua mola ya mosadi ka lapeng o robala kua le mang jwang mola mosadi a le gona ka lapeng ya bobedi go menšhine taba ya gore mmane o šetša ile a go fetša beke tekano a beke kapa tše pedi o tate magoeng ene mosadi a ga a sa etsebe mmane o be a etela tate jwa magoeng ka mabaka a mafe mola tate a dula ka gare ga rumo e teng ge e ka ba o beya moetetse ke ntho e botse go etelana mara ga se mosadi a tate ba hlapa jwang ba robala jwang le a itse bataba gore mmane o ile a etela magoeng tate wa tseba ba ka walelwa moya a šiša bana
gore bana ba ba gapeletša gore motho a tšwelepele la mafelelo tate le a e gopola taba ya gore mane o ile a tla ko makgong a le etela ga sa banketela ke kwa go bolela ka ke kwa ba o be a sa banketele o ba sa banketele ke mo isa dishopong ga botse gore re tsona ga batse botse ge motho a kgopela thuso e le wa lelapa a thusiona difemeng mola go yona mathata a re bona papa wa motho a sepetseng a etsa difemeng a tsamaya le motho a thusa ba lona ke mo thusa ka mo isa e be le nna ke dula le ena o dutse nako ga ba go naganela e tse gore tshwenya boka e no gapeletsa gore be nnete se nnete jalo ei le ntlhapantlha ka ntlha ona ba ntho e ka se fele tate mogolo nna ke duma gore ntwa ye ke e fele ene ntwa ye nna ke ile ke e feditse ya mmakatsa e thoma ka boso ke mo re thabile ka moga e re thabile pele tsa wa tseba ene ga ba tseba gore wa tshwana ka tla ka pele ke legolo batho ba ba le mma ba le mabitleng ga pele ya ka be mogologolo ka kana ba le shotsa ba pele motho ga ke tsa ka ba re le mma le mabitleng ga re botsa nna sena go madisha mma e ba tsadi le ga batho ba le bolela le nna ke ba tsadi bomang ba re wena fane e o bitsang ka ba tsadi na re ba tswadi go botshoko gore ba re wena a se wena wa papa go kwa papa go kwa wena o sa se se lo kwa ka ba re ka ba ro mma mabiki ba re lena ga se lena ngwana wa mokhala ba rena se rena ba ga madisha ba ga mama ba ro ga mma le mabiki ba re ba ile ba kwa botshoko kudu o rua ka le khaitsetsa ga dikule botshoko kudu ka tabe ba re wa ile ro ga mma le mabiki ba le bothata kudu bana bawe protection order e ba re dietse morwa wa lena tate e be go ne le mathata a eng ka gae protection order e diretse morwedi ka gae lebaka le leng ba dia eng morwedi o khopetse kudu motho o tshwenye ke kudu ke tse dintsi se a ntile tsona a kere e nngwe ema ba ile ka ba tsamaya dingake le ba porofetete ba re kgaitsedi ya ka ya loya ena mmao ya setse ka lapeng la gaso wa loya le ngwana kgaitsedi ya ka wa loya ga ba tsamaya dingake le ba porofetete ba ba botsietsa ga tseo ka kwa bohloko ene bo setse ka ba botsa ya dula le jwala ga ke tlo ya isa morwalo ona ena o wa protection ko nga isa moro na ora are di ngata tsa dithele ya la khaitsi ya ka nna se ke mo dua ka ka siro ka ngate ke tsansiyo tsansiyo le smile la khopela le tla ja le la moro ke ena a bona o fanjo ga ka ka o suba ro ya ga be swaro to kwa bana ba tlo kwa go ntse ke kwa batho di kwa ba tsaba tate walo ka bana ba tle mo re di mballa lo ba shamara ke tlo no kopela re ka ge le ka gara ka reke le lo tsia pelo di shefase re bone gore re ka ba thusa jwang la mafelelo ke bana ba ga go tate mogolo re santse re bona re ka batho jwang taba ye ya ka kwa ya mane o ba butse wa ra o sa ya ne nnete ga wa ya le kolo ka ga yo o betse ka gae o ne le o ja ka gae o fona ka pera go phoso tsa bana ba tšeo di bonang tše ba go dielang tsona kwala ka tate o bona ba dira eng tate mogolo re kgone go ba kgale marsala ka mo mea gona gašo diphoso tša bona ankere ke le di tsona tseo o ra ankere ba satanana ntse ba ditšhomo ene yone a ba ntile ke ditoi kentse ke tlo komela tšhatšhaga tseo sora di tladitse ba di ba bona le mawa
ka ga ba le mathata le go tswa le bona la ya dikerekeng ka ga le kerekeng ya go nyaka tsa maphelo a bona le ne go tswa le bona la ya go nyaka maphelo a bona go ra sepela ka ga ba dilo tsa bona di le ba isha kerekeng go ba phethela ditaelo go re dilo tsa bona a lo ka nna di se tsoma go bona lo a se re metsi be ba sa go botse ko ka ba le tsona le ra go ba le go tsale lo ya a re tsana tso se la a ba tswang kuti di ba ba tsela le ya ta mo go bontsha gore ga se go tshwana na sa nyaka gore nke go dula fase re bona re ka e bereka bua motlo go go kra thuso le ya di tlhare re bona re ka kra thuso ka mogwa mokutama go bana ba ka mogwa ba bombe ba e ba lwela mma go bona mosokolo wa mma go bona ka mogwa sokolang ka gona gore ba bona be ya gala a ka mo akarelelang gona a lela go di ga bana ba bona gore le bona ba le mma go bona ba nyake so Before young cheetahs have the advantage. So that's why mola wena o bereka ka metsi di tlo thulana ka lebaka la gore a go kgone go dula fase go bolelwa go bona ka ntwete ka mogala jwale o ile wa bona wa no e ke bana ba ka moka ba ke ba fopela tshwarelo gore dilo di kgone go loka ke sepela ga botse ene ga re tshwarelana re se ke ra boetsa dilo ra go re fela mo gongwe bona ba ile gore gopela tshwarelo ka phoso ke ileng ya gore a kere motho o no se tsebe gore mo gongwe go tshwarelwe ke gopetse ga botse go ba jwang jwale se ke se bonang tate mogolo o rata go bona go e ba le tswelo pele taba ye a re nyake go e bušetša morago le rena re nyaka go e tšea mo re iše pele ba kgone go kry-a thušo go ya le ka mokgo ba llang ka gona ba nyakang thušo re ya go e bereka so malome ka kapa nna go ya le ka mokgo ke e bonang re tlo kgopela tate gore a tla re tsebe gore ngaka moremi ke mang o a berekana le bana baka seng sephiring ke go bereka le bona tate a santsebe maphelo a ba bo dikgaitse di ane bothata leloko la ga botate le swanetse go tla go thega bana ba gobane ke bana ba bona a re nyake ntwa re nyaka tswelo pele a re nyako ria dilo ka diphiri re nyako ria dilo ka moka ka kua gae ba tseba gore go diragala eng ke ne le kwešišwa gore tate wa tseba ke motho go bereka ka setšhaba kerekeng ka semoya lapeng le lengwe go fela go fuka moya kwa diphapano tene moya wa dipapano go fuka ka gae o ra gore re lokišeng e ka ba motswadi ya rena pagešwa ka ba le rietše phoso ge e diragetse ga re ka go fela tshwarelo se mo sekišeng kudu swarelang tata go le yena gore ke ya le swarela godimo ga diphoso tše di bileng gona then o nyaka gore le pheleng ga botse protection order le tšo iphomola tate mogolo a ke tšeo e mo ankere be ke bolela ke ngwadile etapa ya mafelelo taba e ke e badileng ba baretse gore ba le banka ba kgopitša ka dipolelo ke toka gore ka good friday re tsebe go bona re kgopela letshwarelo then tabe se fitlhile mafelelong a letshwarelo ka moka ga tsona ka pelo nna ka gopola re ke re feditše process eo ka moka ga yone la pele ka gopola corporation order ke bana ba nyaka ka gae ka moka o nyaka go bona go e ba le tšwelopele ene re gopela ke ba di ba e ka re go fetela ra gopela letshwarelo go ba le ra go gopiša. Tanzania is a unique country. Wa tsama malome ka kapa senka se le moshambo sesi ke gore tate ke motho mogolo tshwarela motho mogolo ka swalele a rena ba se ba mo epa kudu tate tsela mo yang wa e bona se se yang go ra tsela go shala tsha bona a re nyaka tate a robala swere bana ka pele re nyaka tate a robale a phurulugile dilo tsa bona go loke di be ga botse bosesi tate sa ntse a phurule pele
ka nako ye nngwe ba tlo tšea gore go sepela go na le mathata a mantši dira gore di tsena ka gare ga lapa di tsena ka nako nngwe ka pelo motswadi ga a kole kuku tate o bereka ka batho o eteletše kereke ya gabotse ya go fodiša batho pele baetapele ba bantši ba ba eteletseng batho ba dikereke ba lekwa ba swana le rena re le mangaka ka kua gare ga lapa go ka ba le batho ba ba lekang gore ke lwele mosadi le bana so bana ba gešo mokgalabešo tata go lena wa le kgopela tshwarela a re sekeng ra moepa tše di riagetše go ile go diphoso re tle re duleleng fase re di boneng because go dula mo ga se go boela morago ke go nyaka way forward gore re ya kae re nyaka tswelopele malome ka kapašo wena bolela le ena pa tobela le bona go šala ke ngwele ka sekala ga ipre ke ngwele ya mathomo ke ile tshediswana ka ra le lapa le botlhoko ene ka ra gona le ofisi ta ofisi ya pele ke mo lapa teng ba šala ge ditaba tsa patente ba kana tsa la pele kana go tlo ba tshaka ka ofisi ya bobedi ke ya ka motale mo dlang ga sa ba tshaka de possibilités sur le pichatin tse ka go be ngwa le ka la pile ka se la kana ofisi ya brana ke ya ba le ba a go mo mo ile ka ya tala ka more taba tsa ka gore ke ka ba a go mo mo go lena e tlo ba wa ka wa phatsi ya ba mo wale ofisi ta maria ka ya patele ba ga ya gere di mele ka pe mo o to ba tshaka le go ile di taba ka makgethe ka go tsisha o dina la go to la fe go la we bolela le bakeng la gore bana ba go be le mo ba tsenang gona mo ditabeng tša gago go ne le tse dingwe ke tša gago le ofisi ke tša gago le makgekolo ka gae ba se ba tsenelela ka gare ga tsone go be le tše di banyakang bona ka ge le bana ba ka gae ba tsene go tsone o ebile gabotse tategolo le bona ka ba leswa ke basadi ba godile le kgono ba ne le bana ba galabe ba tseba gore go na le taba le bagalabe ba bona so go tla ka bona mo re swanetse re ba age ka nnete re ba bea maemong a gabotse so wena le koko le kgonne go swarelana go fihla ka mogole ka kgonang koko le yena a buše dipelo bothata bogolosibu ka gare ga lenyalo ge go ne le bothata mme a tšere ditaba di boditše bana ditaba tšela di šalelagong and then yena ba ba ka le mme ge o ya go dula fase wena le yena go na le lerato la baratani le le go luto swara ndele ba le go shala se go di go di mabona so ye ke malome ka kapa go tate le koko e ferile ge re bolela so koko o ne le tate ka gae ba ka ofising ya bona mo bana ba sa tseneng ke taba tša ka kamoreng go ya le ka mogomogala wa gešua di bjang ka go mroka ke ya kwešiša gore mo re berekela go lokiša mara ge re ka lokiša ntho e nngwe ya go sepelela gabotse batho ba ba sa tlo mošala ba ne le digopi ka mo lapeng sa mathomo le gore o motho o re ke kgopela gore o ntshwarele go raya gore ntle motho a go swarelela mo godimo ga yona go raya gore o a e fetša ga o sa tlo itšwela pele o e dire tshwarelo ye re bolelang ka yona re sa ba le bana ba re ba la tshwarelo ya tate le koko a mo seemong sewe wena o se bolelang le tate be re bolang le koko ke ena ene ge e ka ba ba ka gae batho o mokola re mma o ile ge re nyaka mogala o ile e re ke e o mofa go raya gore ofisi re bolang ka yona ka ba ka ofising tate mogolo koko o kae lebelela nako e la gore ke nako ya moroka 18:11 o ka ntle re ya mo kgopela re kgopela le yena so
batho ba ba go teng o mong ka kuwa o mong ka go argano ke batho ba go sontse re papatletse mara re papatletse mo e leng gore kana a straight kukule kae gore re rolela le mogalabe lena kukule le dula ka ntle yena o kae mogalabe wa yena wena le mogalabe ka gare ga motse o mote le ntšhitše dikamara tše pedi molato gape koko le ka se gapeletše gore bana ba lena ba tle ba nyalwe le ka se gapeletše gore bana ba lena ba tle ba be le manyalo a mabotse mo ba yang gomme lena le le batswadi le dutše ka gare ga lapa le na le dikamera tše pedi le riile malapa a mabedi ka gare ga motse o moteng ene se sengwe koko se se sona mo re bolelela tabeng ya go aga motse wena le mogalabe le swarelane koko le swarelane godimo ga diphoso tse le ileng la direlana tsona ka moka ka ge mogalaba ile a bolela re ke kgopetse tshwarelo ora dipolelong tse e be di bolelwa maloba go o boletša re ke kgopela tshwarelo go diphoso tse ke leng ka didia jwale potšišo še yona koko nna go tloga mo ke eng tumo ye wena o nyakang go bona e ba gona gare ga gago le mogalabe wa gago gobane le ka seage motse o motee godimo ga kamera e tee ye kgethileng ke lena godimo ga ntlo ye lena le e ratileng la boa la tla la e fetoša gore e be le dikamera tše pedi awa mo ankere ke nna le yena re swantse go bolelang ke re nna e sale a re yanka ka moreng ya gago jwale ke sa robetse ka moreng ya ka le yena o robela ka moreng ya gago ntlo le ile ge le yaga gwa ba kamera mogalabe gwa ba le kamera ya gago aowa kamera ya nnete go dikamera tše pedi tše go robala mang ka gare ga yona kamera ya mang kamera ya lena ya nnete ke robalang yena why wena o tswile ka kua kamoreng ya gago koko ke re sa le ge e le yena a bolela gore wa ntšhitiša e tswa ka moo nke le mofe founu tate mogolo ruri la ntšha mokgekolo ka gare ga kamora ya lena o robala kae mokgekolo ke kgopela go le botšiša batswadi baka wa tseba le tshieditšwe mo le re rutang mara ke no ba ke ne potšišwa gore ye le re rutang yona ke eng ka lebaka la gore se le se dirang mowe ga se direge bagešo tate mogolo re botša ke wena gore go na le di-office tše tharo go ne le ya tseleng go ne le ya makgotla ditšhomi go na le office ya ka ntlong office ya lena nkane lena le ba babedi le palela ko go tsena ka gare ga office ya lena wa tsa re dira ngwaneso tate re a leboga ke nyaka founu la gona so
nke ba tšheletse kwa ska ka mo moreng ka mo jwale a no ba bona mowe le gone go tšheletša le ba babini mo le gona go jwale roka ke nyaka go bontšha ntumong gore ngwana a ke re motswadi a senke a no ba phošo mo ngwaneng ge ngwana a e ba le motswadi ngwana pula a mene motswadi pula a le right ka dinako tsohle mara ke nyaka go bontšha gore tate ke moruti mara ke moruti wa go tlhoka nnete tate ke motswadi mara ke motswadi wa go tlhoka nnete wa ke re so tate o sa tšolela mo gore yena le mosadi ya ba papela le tshwaro ba lokisedi then ge ba ka nnete ruri ba lokisedi lo ka nnete why mogekolo a sala ka moreng ya baeng number 2 tate o baletse go re botsa gore mogekolo ka moreng e nngwe a re botsa re mogekolo sa tšetse go ntle then ke dilo tše di mpontšhang gore tate a re botse nnete ye nngwe tate o bolela gore o bone ditlhare ka lapeng la gage akere ge o le motswadi o bona ditlhare ka mogae nkebe a re botsa a rekile go bona dilo tse ke ka aparapaki ka jwale ka monga motse ka go nyaka go tseba dilo tse ke di bonang ka mogae ka mo ke tšaeng di tswa kae ga e bolele yena o ngadisitse ke ditlhare a ngalla kae a ngalla ka mmane a ne monna then potsišo ke gore ge a ngaletse ga mmane a kgona go mo apela a mo solela bogobe mola mmane a tseba re motho o ne mosadi ya gage oke then polane ke eng kapa tsela ya nnete ke efe so go batho baki re nyaka go ba aga ene ka nnete bana ba gešo motho ke tata go lena ntho e tshwana le ge o ka re ge o sepela mo dingakeng ba go botsa re mmago wa loya o ka se tšee selepe wa re mmago wa o loya nnete ke gore o swanetše o nyake tsela ye botse ya gore na o tlo go phedišana jwang le mmago ka baka la gore ke moloya ka se tlogele go loya ene ga a go loya ngake go botjang gore mmago wa go loya a e go phethele ditaelo mmago a palele ke go tsena bophelong ba gago ge e ka ba ngake o ya rereša mara ge ngaka e ka re go wena ya re mmago wa go loya mara a go tlhokela solution ya gore wena o swantse o phele jwang le mmago then go ra re ngaka yeo a se ya nnete kapa moporofeta o ga se wa nnete bana ba gešo ke nyaka gore le kwešišeng goreng tate ke motswadi a lena ene ge e ka ba o rata mmane ya lena le ka sule le motlhalantšhitše le mmane ya lena lena ene ke nyaka gore go tloga le kgono ke a tseba gore bana mo ba leng gona always mmereko wa bona ke go protecta motswadi wa mme thata go feta wa ntate nna tate ke mokole re bophelo ba gage bo tletse ka diphošo ene ke maswabi ka baka la gore tate ke moruti o hlola efe khutso ko ntle o palela ko go hlola khutso ka lapeng la gago o rera lerato le lefe ko kerekeng ka lapeng la gago lerato le se gona o rera tlhompho efe ko kerekeng ka lapeng la gago tlhompho e se gona so tate ge e ka ba o nyaka go phela ga botse le bana ba gage tate ga a hlale mmane tate ga a hlale mmane ntho e tshwenyang bana ba ke ga se ya gore tate a ba rekele tša go ja ba godile ba kgone go ithekela tša go ja ke ya gore tate o go batša mma gore na ge a etswa ka molapeng a ya ga mmane a ya go robala ga mmane a fetša matšatši a sa tle ka gae then tate ge e ka ba o a rereša ke moruti wa nnete wa kereke wa go rera khutso tate ga a nagane le lapa la gage ga a hlale mmane a botse mmane gore ngwanešo ntho re beng re e dira ke be ke tipsina ke e kwa bose mara for the sake of peace magareng ga ka le bana ba ka le mosadi ke kgopela re ntho e eme gone jwale with immediate effect and then ke ntho e tlang go aga khutso magareng ga bana ba ke le tata go bona magareng ga mma go bona le mokgalabe ene potšišo ko gore ge mokgalabe a re ge mokgekolo a re mokgalabe o ile wa ntšhitiša ke eng ntho e leng gore mokgalabe o ba palela ke go idia ge mokgekolo a robetše le ena mompeteng na ene mokgekolo e no be le gore ba tšwele gone jwale mara ke duma gore
nke re meeteng lapa le ka moka ga lona kore ke a duma a ke tsebe gore re ka e kgona jwang re ka e dira jwang mara ke nyaka gore re meeteng lapa le ka moka ga lona re boleleng le mma re boleleng le tate re boleleng le bana ba o bana malome ka kapa santse re nyake baruti ba tate re yen lapeng la tate re ye go bolela le tate re bolela le tate le koko le bana ba tate le ba ga botate ntho e diragalang kua pela ba tlo e emela go tlo tsoga division ye nngwe kgolo kudu because ba tlo fetša ba ga botate ba ba hloya ba o ka re ba tlaiša mogalabe ba hloile papa go bona go bana o tlaiša mma go bona ba ga bo mmago bana ba gore re ba hloile mogalabe gore o tlaiša ngwana bo bona nto ke lepanta ya sepela so ba ke ge taba ye re ka e tlogela e tlo ba le bothata ke rapela modimo ka mehlale ka matšatši gore a ke nyake go te pona ke le ka gare ga seemo sa gore ka gare ga lapa laka ke te kry-e nna ke robala ka gare ga kamora ngwana mosadi a robala ka gare ga kamora ya gage ye e yagileng ke nna ke re ke kamora yaka ge o ka bona o le monna o tswele ka gare ga kamora ya gago malome ka kapa se swanetšeng go se tseba ke gore o swanetše o tsebe gore go na le bothata bo bogolo mo go wena so go ya le ka mokgwa e leng gore dilo di eme ka gona se nnang ka go botšang ke le moremi re a gapeletšega go ya lapeng le re ye go thuša balapa le re a gapeletšega kore tlogarega ba ka se kry-e manyalo ba modimo o fa lapa le leng gore ka gare ga lona go ne le manyalo a hlwekileng a leng gabotse o bula manyalo ka fao a ka se bule manyalo ka gare ga lapa la go swana le neng dithulano ba potšišo gore bo nyala jwang mma go bona le papa go bona ba sa kwane bohlokwa ba lenyalo santse ba bo bone jwang gobane mma go bona le papa go bona ka gare ga motse o motee go tswile malapa mabedi wa tseba taba ya gore monna a roba le ka kua le mosadi a roba le ka kua pele e hlola dipitša tše pedi ka gare ga lapa ene ge e šala e riaga so go na le go se tshepane ka gore o mongwe ka bane molekane ka thoko go ne le go se tshepane ka mokgwa wa dihlare kua pele yo hlola taba gore papa go ba te tlhatswetše a te kapiele ke ela e segale monna a re a ke sa ja bogobo bo tšhweu ke ja bogobo bo brown a kwele seporofeto a bona gore ka mo ba ja bogobo bo tšhweu ge nka ja ka mo gore a re ko ja molekola e re ko tšhabela ka go ja bogobo bo brown ba seporofeto se re ke se ka ja nama ke je hlapi e nnyane ke je maswi mama Shulo ka ronya ko bolela yona ya bogobo bo tšhweu le bo brown ke re ya diragala seporofeto ka nnete se tšwele o ja bogobo bo brown ya ke a di tseba ke mathata lotse ke mathata malome ka kapa moroka wa bona that is why ke re lapa le go nyaka re nke re le bone tate ke moruti nke e be moruti wa gore ra nnete e a e phelang tate ke seipone sa setšhaba ge a sepela mola batho ba bona lesedi jwale batho ba bona lesedi le lefeng le yena a seneng le lona ka lapeng la gage e kwa ge bana ba re ba i-8 ka gare ga 8 e ka moka ga yona ka moka ga bona ba sola tate ka ntho e teng e ka direga gore mara nna ka bonna ke le ka kapa taba ya tate le mmane e gona ge ke theeleditše bana ba ke theeleditše mokgekolo ke theeleditše mokgekolo taba ya mmane e gona e ya phela ene ge e ka ba tate o nyaka khutlo ka lapeng la gage tate ga a tlogele mmane a lome ke dimpia tša ko ntle wa bona malome ka kapa go bolela nnete batho ba ithene ba ka se bolele ntwete ba ema ka moka taba e ruta ntongwe gore ge re le banna ka mo ntle re kitima re go batša basadi ba rena re go batša bana ba rena e re ruta gore ge o le monna o be le nnete thui ene moroka o monna lapa ke sho gore monna o mongwe le o mongwe
o na le ngaka ya gage o na le moprofeta wa gage wa gore ge dilo di motla ba ka moga gage a ntšhe founu go jwale gore a namele tate o ngadile ka lapeng la gage na dihlare ge e ka bahlare tše di tlo fetša lapa la gage go kaone di fetše lapa le yena a dutse ga mmane a e kgonagala wa tseba mo malome ka kapa tate go ka lebelela tate o te pona diphošo ene o tswa go kry-a maele a gore monna boela ka lapeng la gago ene jwale ga a tsebe gore ke ya go boela ka goreng ene tate o nyaka go ba le bana ba gage se se motlabang ke gore ke ya go ba botša ke reng kgaitsedi ka o emisitše letsogo fane ee gonne mme o mongwe wa gore mme ba sa le gona e ka itšhaba ka gore ke sephiri kore gone ntate o mongwe o išitše papaka go mme o mongwe wa bereka ka batho a ke tse ba re ba tshwere ke loto gore ba tshwere ke eng mme o la mothuša mme a mothuša yona tšhomi ya papa ya tla ya tšea mama ya moiša koo because a bona situation ya ka mo gae gore na ba phela jwang a motse a moiša koo a fitlha kua mmele tšhomi la papa a tlhalosetša gore motho ke moga tša mamma o sa le ka motliša moki mosalo la ra lebelela ka nnete a bona tsona dilo tše di diagalang a botša mama gona ka mokgwa gore papa go dia solosolo monna ga go dia solosolo jwalo nenne mama o boetše gona kua ba boetša ngwana gešo a bajwa ba boela kua e ba boela kua mme o la fitlha a bolela le mama situation e la ka kua e ga botse jwale ke tlo founela mogalabola a tle mo ke tlo mmotša gore badimo ba kwatile kgopela tshwarelo go bana ba gago because ke bona o tlo tsamaya gore a e bolela le mama mme owe jalo papa o ile a tlo kgopela tshwarelo nna ke re be re itseba tabeki ra tseba gore o ikgopela ka taba gore o boditswe so mara nna ke nyako le fa maelene le tšatši le ke tlo kopana le lena ke tlo le botja a ke re tata go lena a se thaka lena a se thaka lena a ke re tata go lena ene mma go lena a se mosadi ya lena ke mosadi ya tata go lena le seke la fata kudu gore tata go lena ga a re o kgopela tshwarelo o di ileng o kgopela tshwarelo godimo ga eng 1 2 3 4 1 2 3 4 ge a re ke kgopela tshwarelo ntwe lena le ka mmotšang yona ke ya gore papa go rena re ya go rata re kgopela gore o re tshepiše gore dilo ka moka ga tsona tšeo di kgopelelang tshwarelo ka gare ga tsona o tlo di emiša ka se tlo sa di dira ene a le tshepiša a tekane ka molomo wa gage gore bana ba kanka setlo le seke la nyaka go tseba gore na kana ke eng le eng le eng le eng ke nna nka nyakang go tseba seo e seng lena swarelang papa go lena ene go swarela papa go lena go tswa boteng ba pelo tša lena ao ke nyaka gore nkwe ke a go kwa gore ya tshwarelo o ka re o ikwešiše gabotse mara wa tsere nto ke nyakang go le bontšha yona ge o kwatišitše ke moroka go o bona moroka pelo ya gago e kokoropana ka mantšu a mangwe gore gore le wena ga o be le khutso mo moyeng ka gore sa motho la ke papa go lena kere le ka mmona nako nngwe le nngwe ge lenyaka le ka no mmona ga 5 mo bekeng jwale le tlo tšea 5 times mo bekeng le kgopišegile le kgopiša kore le ya mmona nna papa rena ra duma go tshwarelana le ene ka lebaka la gore o re godišitše gabotse a re tlhokomele le monna o sa patala pala gage re le makgowa ba re makgowa ga madiša ba ra lena o re godišitše gabotse jalo o no taba tše re no tsamaya re dikwa gore wa berekišiwa re a tseba gore a titiri wa šomišiwa gore wa šomišiwa ke rakanywa tše re bolela dilo wa tsamaya o diša gona koo a boa mele o tšhentšha dilo yalo rena ra šia gore ke tse re mo tshwarela ka masane le ntwela ga bo amile go sa swara tšhentšha piso a se kanywa tša pe re mo tshwarela fela bona sese gantšhile re tlo arrangea taba ya gore re kopane le lena ne and then ge e ka ba o a šomišiwa tata go lena mogala bo o tlo mo thuša gore ntwe e le mo go yena e mo diang gore ga e kwa dilo a kitime e tlo o tloga o tlo mo thuša moroka ra morata ke papa rena taba ye malome ka kapa go sa gabotse santse re late mogala ba sa le gona malefu latang mogala bo forogo ba sa le gona
nke re le ena mo kosheng mo naganeng nke re go kwa gore ga botsela pale go riagalang ka palisha meropeng o tla le tla le mogalabe le tla le mogekolo nako ngwe malome ka kapa motho o hloka go tswa le lapa la gagwe pele re ka bitsa ba gabo ga botse nna ebile moroka tabeng ya bagabo a ke gona kudu ke nyaka gore mogala le mogala ba gage le bana ba gage ba i8 le ditlogolo le ditlogolwana ba ge phisi ba ne ba nnoši and then ka baka la gore ge o be o theeleditše the recording e bolela gore go ne le gore rakgadi ya bona kapa borakgadi ya bona ka mo familing ya bopapa bona go ne le ba e leng gore ba thekga taba ya tate le mmane ebile ga ba bone bothata felo mola taba yeke ya tate le mmane e go ba tša lapa le so a ke nyake gore phisi ya nyakega between tate le ba gabo yes mara nna ntho e mpolaišang pelo gone jwale gore e swanetse e be gona ke peace between batswadi ba bana ba khele bana ba fela tša gore borakgadi bo mmane bo malome bo kae yeo e tlo ditukiša yeo ge e bona tate a boelane le lapa la gage le mosadi ya gage yeo e tlo ditukiša automatically go ne le ba ba tlo tlang ba botate ba tlo nyaka go tsena mo go bakhi ba botša bakhi diphošo tša tate gore ba bue ba tšee ditaba mo go bona ba ye go botša tate ba swantse ba be careful ka tsona tšeo mara ya botate le ya bomalome e tlo ditukiša ge ya ba e ka loka ka gae no e kwagala ga botse o ntšhetša ma mogala wa motheletše wa motse community radio gona fa le go 96.3 FM mohlomongwe re ka topa ba itenenyana re ka topa ba 5 nyana re lebeletše taba ye re bolelago ka yona ka mo okay ka mo ba re thobela malome ka kapa le prof moremi re ke tope motheletše pele ke tlatla ke boya ka mo msrs mo mo dumela thobela papa le kae a re gona rra lena wa tseba papa ntho le bolelang ka nnete bana ba ka ba kwane le nna bana ba ka ba re nna ke bolele papa o bona ba khabarane le rakgadi le mmatswale mmatswale o na le 3 years a thokofetse emapele wena wo mofe emapele ga itse diaka wena wo mofe wa leloko la bo batho ba ke go ba wo mongwe wa ke yo mongwe tatane wo mongwe wena gore je ya ke yo mongwe mara ke tieletse ke kwa ke bilela ka mogare ka gore go phaka le yona eo emapele wena o re rakgadi o dia jwang ke re bana baka papa o bona o tlhokofetse ka 2009 yeah and then ha tlhokofala nna ke ditse ka Tuefanteni ke na le monnaka and then ba bogadi ba khurubele sale kwa yeah aba fitlha bona ke mkana ba re nna ke bolaile ke dirile ngwana bona o mogala ba gago o tlhokofetse e napile ba bogadi ba gago ba go phara ka molato wa go bolaya monna wa gago mola nna le bogatake re nyalane ka 1977 ina pile bana ba gago ba tsena jwa mo go ye bana ba ka ba teni ba re matswale o re nna ke bolaile mogala baka bana ba gago ba tshepa se bolela o ba tshepa go kwa bona ba tshepa go kwa bona ba tshepa rakgadi ya bona khaitsedi yaka ke tiele di tshepa le dula kae kgole ke dula Tuefanteni bona ba dula ka Streetfontein ebile ke 3 years ba nkubila re boloka mmatswale ke tsere di phone number tša gago a kere ya tatana re tlo le founela go sasa nke ke kwenta ba tša lena ga botse tante tatane ke a leboga wa tseba ke tiele di ka robala gomme ke tla ke nosi ke re modimo a tla nthusa ka mokana wa bona dilo tsela di a apoga jwa re ya leboga kgaitsedi ka ga go ne molato 0655827771 0655827771 msrs mo moyeng dumela msrs a re thobela le gona rona ka mtšhalena a re gona nna ke bona mo a kere ke batswadi batho ba re bolelang ka bona ba ba tshwanetse gore ba tshwarelane mrena jale ba tshwanetse gore bona ba itse dipelo fatshe ba dumela gore ba dirile diphoso ya
motho ko go dumela gore a ba ke dirile phoso mare jale go na le di-enka o na le mogalabi o na le enka ya gore mang mang o dirile eng kae ene taba e ba e tlogetse go tloga gale ba sa dule fatshe ba bolela mare mogalabi a sa amogela o ya jale ba santse gore ba dule fatshe ba boledišane and se segolo ke go amogela ga ba ka se kgone go amogela mathata a bona a ka se ka nnete a re ke fe ba bang nako ke tshwara nako warra a gone molato ke go lebogile ke thabile kudu go bolešana le wena 0658582771 0648582771 nna ke nna morwa motšha maubane ka kapa ya radio ka motse community radio ke tsamaya a le professor moremi ngaka ya borena ya setšo fa lelapa la ka kua ga madiša ditoro msrs mo moyeng tumela a re gona rra lena na gona re kgopela go ba tlhokai ra le amogela tlhokaina nna ke ba le matae gono kgaitsedi yaka wa kgamakgametša ga ke tipsine ka wena wa tseba nka thaba kudu go kwane o dula fase wa tseba ka tipsina ke re nna ke a thaba ge batho ba gešo ba tlile ka moka gore kgoro ye ya borena e batswadi ba rena ka moka bantšhi ba no phela gona ka mogolo emapele wa thaba ge batho ba ba genu ba tlile ka mo o le a hlobana ra hlobana le hlobana lena le dula ka e kgaitsedi yaka madišalolo o le dula madišalolo bile o mongwe o le gore di ka mo ntate moreng jwale wena o re mo femeling ya ga bolena kapa kgorong ya ga bolena bakgalabe ba gona ba ne le go phela ka mokgo ba ne le go phela jwang o batho ba bang ke ba ruti ka witšhi ke batho ba gore le bana so bana ba bolele selo go ntse go no bolela bona fela le nngwe le nngwe e ba bona ba e phela ke a le kwa kgaitsedi yaka kore bana ba boletse bona ke da bontsi batsadi ba re ba ba phediša ka gona ka go ya ka mogo ke go kwago ka gona le go go kwešiša banna ba bantši ba kgoro ya ga bolena ke baruti ba e leng gore ge ba boletše ba feditše lentso la mosadi ga lebereke le la bana a lebereke eko wa jwale kgaitsedi yaka o duma gore go ka diragala eng ya mohuta mang mohlomongwe mo kgorong ya lena kapa mohlomongwe ka lapa le ke duma ka re ba ka khumana thuso o tshwanele rena ile ra khumana thuso ke a tshepa gore ntate moremi ga a ka tsena ka bogare ga lapa letše dilo tlolo go jwale o theleditše o le kae wena ke le gona ka moga moremi ka gae kgaitsedi yaka re a leboga ga gone molato modimo o tla dira mogau
right motheletši wa motse community radio gona fa le go 96.3 FM ya go senyegile ka mo lentšo la kgaitšedi ya rena le tsošitše diphaiphai moroka nke re ke itliše ka mo go wena ka mo mongaka nke o nona bana ba ka yona o na bana be ka yona go fetša o ba fe di-phone number gore ba ile gore ba na le mathata ba ka kgona go fitlha jwang ka kuetlo tša barokatlhe malome ka kapa a ke leboge balli ba rena ba bošego ba lekgono ngwagong o moswa ebile ke bona seemo se ya godimo ka mo thušo re tlo ba fa yona re o gahlana le ka letšatši le hlaba re ya go nyakela bana thušo tšwelopele go na le ntho ngwe ba e bitša gore batho ba kgona go dira gore mo familing go se ka ba le tšwelopele ba khosa ntho ba e bitšang gore ke generational curse so re tlo lwa le yona re bone re bereka jwang family e ne bothata tate o ne bothata le koko ka bo yena o ne bothata so re ya go lokišana le bona ge go lokile bona leloko le la gešo le tlo loka maga gešo go sa koša ya binwa re ya go bina ka naganeng re ya go bina ga mathabatha re go roša mphuthego koša e thoma furugu ka 8 ge ile gore ba gešo le tlo tloga lata le re lo bona moremi le tla ka bo ma 5-6 go na le kgonaga le ntšhia gore le kry-e re tšhaišitše re rile diphetogo tše kgolo kudu tše e leng gore re lebeletše gore bana ba rena ba fihle gae go sa bona re thoma koša furugo go sa ba banyaka ngaka moremi ka gae ngaka ga a bereke go bereka baswaredi ba gage go sasa ke tlile go bereka ga botse ka la bohlano go sasa ke tekela košeng e tlang le hlwelle rena ka mola naganeng phone number tša ga moremi ke 079 170 9862 079 170 9862 or o ka re kry-a mola go 060 959 0303 060 959 0303 or o ka founela dinomoro tša mohumagadi go sa re kry-e o na le complaint tšona ke 071 398 1508 071 398 1508 ya ke lebogile kudu go boledišana le lena malome ka kapa bošegong ba lekgono gore modimo a ka re swara jwale a re lekeng ka matla re boneng re tla leka go ya kua furugo ge go kgonagala kuša gore o tla ba le rena mola ntate maubane ra kgona go ba le nakwane nnyane ya gone gore boledile tate re kgone go bona gore ka aga eng ke lebogile kudu motheeletši wa motse community radio station ka dikgokaganyong tša leago modimo šue a lešegofatša ya ka nnete moroka e re ke no e netefatša phatlalatša gore ke tlo goroga ka kua ga mathabatha ke tlo tla ke swanetše ke kopane le batswadi ba kgaitšedi tša rena mo go ne nto ngwe swantše lo ke tlo roka ke nnyane fela e no be ile gore go na le lephekonyana le lengwe le leng gore ga ba nyake go bona tate a tipsina gabotse le bana ba gage le barwa ba gage le barwedi ba gage motheletši o motse community radio re lebogile tsebe ya gago kudu go menagane le go sasa o dire jwale ge e le nomoro wa pitšeng tše kgolo yona ke 066 0703413066 ke mo ka rona go mathata a gago gona ge e le ga jwale gona magagešo re a lebogahle ke tšwele